Karom Karbi Laurat, Zubeen Garg Aphan Kenatum Kadoga Vista Mechinilo, Chuneng 2025 September 1990 si alang li tilodlo. Alang li Singapore si kitidam. Halabang so case penapot penando bangke nebing nang ponlo. Labang justice long eloma plotangte justice long lela. Labang non ilidom bang so video long ke hanam nang ko kathe bangke Singapore long bang non final isi verdict pielo. Alang li koson si kitima po halabang so Aphuthak alang li tum klar document than pon elo. Kedam stang preliminary report mande la kecheng sia report long semalang li tum paklang pono lage lang ke jang pen si kitipolo. Labang ke non stame final verdict non last kijut si a decision alang li tum ken pon mate alang tum ke paklang pon court pen ke paklang pon ke alang li lang ke jang polo semen alang tum kadogo beta achini dak Assam ke halamang ke kroida monidet Assam lo India lo dak main kroida monidet dak ki kroi bang ke alang li phan ke kumani si ke pathi polo la si alamang do piklang li tum che than pon clear nang sam isi alamang nang li tum seme matha tha Zubeen Garg Aphan ke justice pinangji polo laben ke ini tum CM Himanta Biswa Sharma alang li same justice people polo sitame ini tum ke matha nang jibang ke jong si alang li phan komane si ki pathi kali plotang te koson si justice ki people lapeng ke non final verdict same Singapore atumang ke paklang polo lake mani si ke pathi kali lage lang ke jang basi ki thi polo chethanam na angton pen Zubeen Garg komalo plotang te litum bangke chethan jok plot lo alang li ginur Singapore lapeng do piklang alang li puthak jong si chethan ji plotang te hala mangel tum chethanam nang ni lo athena tum kadogo visame chini lo alang li koson si thilo lo plotang te Singapore long si thidam lo alang li phan North East India Festival hala bang suka talon akhut alang li phan same invite lo lapen hala bang so festival aprang 19 September ani alang li lang vek dampu alang li life jacket stame and Edet chingchoi chedet prang si bang alang li life jacket bang ke chingchoi lo stame second time phi bang ke alang li life jacket bang ke chingchoi chedet lama si langjang chong mat thilo tapolo labeng ke alang li novel hada ke dam kali alang li team me labeng alang li manager siddhartha alang li stame dopu labeng ke witness di hada ke thek du long to mate karju pater tok pen alang tum chini pon lo Zubeen Garg bang ke hor ingri pik por house ada a level do hor kijun sme kon tong kangri mala so level do tasi hada Singapore long ene normal a level a bat si do ko palang li bangke amat si alang li ke stable kali de lo oga pran mang tankring kredelo la begeli tum same chini lo alang li ke so do po ke kreba ke so da do po tasi lahai ka do ka weapon si accident si thilon lo la pulo la bege nali to matha tha apuna ke hor ingri pik lo la benge ke cheng si lom ke alang li life jacket pen si lang vek lo hala bang so ke be gur se me alang li ke kon ke lag et po la benge second time hut bang ke alang li jacket bang chingcho chedet life jacket bang chingcho chedet alang li phan chingchoi noi polo pusipu stame alang li bang si chingchoi chi polo amat alang li lang vek lo penan vek lo amara phike phiche bang vek nang ne lo pulo stame phi nang chi hut bang ke alang li bang ke un ide lo alang li bang alang li phan hadak pen NC CPR same pilo pu CPR pulo tang den aitom same chini thai pola aning long ke ber lason CPR same pilo pula pen ke tong sekot apor panhok he pin me si men si alang li phan hospital long pono pulo same doctor tu men paklang pono alang li achi the bang ke avelo pulo labeng Singapore hospital pen paklang pon la death certificate long paklang pon ke lake droning mane cause of death ki thi a theke lang ke jang pot pulo same the tan question mang ke alang li phan komane si komane bidilang no pen si lang pajang chokma komane si indirectly ki pathima halabang so question mang thetan to konglo la suppose si investigation lo Singapore Police Coast Guard to ben si investigation pon lo alang tum retardib lo arju lo CCTV footage la hais tame lang lo lapen video do an same lang lo lapen ke alang li abodi alang li abang ar pum an same examination pado pamelo examine pamelo ko piko sama hortong ki jun ma hortong kangri red mate drug si ki chupot ma pul hakat do ka be lang clear lo lapen ke cheng si a report pen magalang tum chini pon lo alang li ke lang ke jang ben si ki thi polo droning komani si alang li phane ke pathi kali pula preliminary mate ke cheng si a report hut sme paklang pon elo sita me hola bangke full kali de lang mat si alang li tum bangso investigation bange pado pon bomlo labeng hala ke cheng si a report sme la Indian High Commission atum phan same alang tum high ka do ka be report an same chipa choilo mate pilo paklang lo labeng ke non apila January February alom ke la full verdict mate kijut si kupi porsi bangso monit ki thi ma pu paklang kon pamelo coroner's inquiry pusi ki pupu alang li toma saibang gala sono inura muni jong si thilo plotang te ahok pet pen ko son si ki thima pu lai kado khwe ala kodam paklang pon po alang investigation pami po investigation team pen sami chingke than po
laben ke alang tum retarli po laben ke final bangso lamang paklang po kasi hala bangso alam same paklang bono laben ke non la final hud same alamang isibelo alang di pai command si ki party kali polo lagi hala Singapore tum investigation a report ateng lo lagi final report lo alang tum polo lagi accidental droning mate alang li accident me silangjang choklo polo laben ke alang li phan command si ke party full play pusi pupu hala son ke avi polo. He refused the life jacket for the second swim. Second time, hudalang li lang keve khud bangke alang li methang si life jacket bangke nang ni pulo. Bangso lang panglim li phan hala bangso jacket bangke alang li methang si nang ni pu. Labe alang li tume paklang pon lo hala su hud alang li lang ke jang hud. Pader di pin men si alang li phan sme rablo laben ke pader di pin men si hospital se mi pon no pulo. Laben ke corona rehin ben pachini pamelo la पुलिस कोस्ट गार्ड तुम इन्वेस्टिगेट हदा किरी टारली फन क्या सब उस समय दाउड नांग नहीं पुलो लके आहक आहक लके आलांगली एक्सीडेंट में से लांगजांग चोकलो थिलो लो लाइक लाबे के डाक असबोदा के दाउडंग जी अल्लाह से अविलो पुसी कार डाक में पची नि पनो लासो पुसी सिंगापुर लो मगेला बांगसो आ केस के टोटली क्लोज कोमानी फंसी केनेप कांगनांग पुस्ता में आवे लाबेन के हॉस्पिटल पेन समय कोस ऑफ डेथ के ड्रोनिंग पुपाकलांग लो लाबेन कोरोनर alang li tum sita me paklang daklo lake accidental droning polo kupido langke Singapore lo mga bangso case ke thang dabelo what about Assam ke koson nangte daga Assam lo mangke la bangso Aphuthak bangke kroidum de lang non anstame lake unnatural death lake komani si alang li phan ke pathi lage ki thi binong gali lake accident se ki thi gali polo ko pipotong kroing tung te ne halan mai chini ne de lo sita me dak to mangke non anstame bangso case bangke active lang hada case bangke so velo avelo sita me dak case bangke non anstame dolang la special investigation team alang itum hadak sta me dam lo pula penke bang pharo ke thom ne abang pu bang phi tum hana ju pater tok lo laben ke phone calls an same track lo lang lo komat me se ke chingki ma konar hotel se ke doma hotel long same ko pp video footage ma ke long hayan same retarli bla bla alang itum laben ke transaction an same lang labo tangka konar na si ke pada mal hayan same lang lablo laben ke church seats tame paklang pon elo a page tame do pic pu 2500 page jo pu 2500 to 3500 page jo pu laben ke do ka documents pangrum lap ke lage 12000 pages do pu hala bangso church seat long kopi koson ma puka do ka details alam tok lablo lasinani tum ta juponong lo adhek tamangke already nebing nang pon elo nane ala event organizer di Syam Kanu Mahanta punon Zubeen Garg manager Siddhartha Sharma punon lapenge bandmate alang tum la camera petum lunra petum Shekhar Jyoti Goswami lapenge co singer Amrit Prabha Mahanta labenke alang li bodyguard alang tum mal samen debe nang lablo alang tum chini ne dalo adai ke done ka bene Stame bang Singapore में पकलांग के हालांकि एक्सीडेंटल ड्रोनिंग एक्सीडेंट बन सी जांग चौक से थिलो लो समय दाग बांग के कुपीपी पुलिस ने लान मगे चिनी दा मुनि दस समय आलांग तो फन ने बिंग लाभ लो कुपीपी proof evidence song ke long ne bang so evidence bang ke paklang समय paklang ठीक थिलांग नॉन अंस्टम समय एलिगेशन मगे दोल आलांग तुम सी लके लासन जी पलो sita me evidence ma paklang dak delang non answer me CM Himanta Biswa Sharma alang li Assam assembly lo ma seme bang so lam ningje alang li ningje pono lake kumani si alang li phan ke Kepathi polo murder polo lapin ke Kepathi bang ke mane Kepathi ji aning ke hamang ke inut laben ke cherabdun atum bang ke do upusi pupono bangso a verdict bangso alam klang det pen Singapore tum paklang det pen bang ke Gaurav Gogoi alang li ningje pono Assam amuni to mang hu prong lo polo athe hapunat Singapore government kaningje kaprek lapen ke dak Assam long a government atum kaningje bang ke kaprek labenge bangso awardik Singapore में bangso awardik bangso alam के पकलांग पन के हाला श्याम कानू महंता पन हाला जेल के जांग तुम फन मांग के इसी सबो के आखी में अंग ठेगलो पुलो निंजे पन मांग के अमर सी ला आलांग li तुम पेन समय सी क्वेश्चन दगलो ला ऑपोजिशन पार्टी तुम पेन समय इरि तुम bangso investigation फाइने तुम निंग चे थेमी जमा Assam government में bangso Aphuthak investigate लगे इरि तुम निंग चे थे मेजिमा निंग चे थे थाइदोमा उसे आलांग li तुम समय क्वेश्चन दगलो athe alang ni tumpulo nili tuma pramen samen ningje pon lagi se political ali phansi ke claim pon labenga nilidom ke matha teng se hala Singapore atuma report samen nang klang lo polo la Gaurav Gogoi to mang kaningje pon mangke non sit heta na question to kogla the hapuna Singapore pen bang paklang pon ke lagi accidental droning polo accident be silangjang chokmat athilot polo alang ni phan bangsi ke pathi kali polo setame iritum thek bonong ji alang li Zubeen Garg alang li thi lot pen na phibang ke
ala CM Himanta Biswa Sharma alang li live video long kaning je bangela son lo jong si Zubeen Garg Aphan nelitum la election aprang prang MLA election aprang prang alang li phan justice pitek det pulo tangte nelitum phan mate BJP phan vote nang jok nang ni si pupono asi dak thitana question bangke justice pitek loma piat loma pipelang ilitum kadoga visame chini lo pipelang pulo tangte koson lo alang li tum phan vote jok nang hilang ma halat same thitana question dokpo ate alang li methang CM Himanta Biswa Sharma masika ningje lo jong si Zubeen Garg Aphan justice pitek the pulotang te nilitum phan vote nang jog nang ne polo lasinani tum kopi lo ke mathaji bangso Aphuthak comment speak tha lasin non la Singapore ben bangso lam klang det ben paklang det ben la 25 March si ke paklang hala bangso lam paklang det ben bangke opposition party to mang isi accusation astame dokoklo la benke alang tum ningje pon lo ke Himanta Biswa Sharma alang li vote kachorek EJ ABDC alang li lahai tumu ason alang li pincong tabret po lahai kali li kalang lang alam same alang li bonda tabret po alang li tumel same arjupon copy policy Singapore long investigation a report pen Assam a report bang ke cheprek dak lo po cheprek same cheprek dak lo harak Singapore long bang ke lage langjang mesigi thichot bang lagi party kali po sitame dak bang ke alang li phan ke ko manisi ke pathi pusi koi thip asi dak totally break dak la so pusi ningche themeji ma dak investigation na tuma phan la Assam lo India lo dak investigation team ma tuma phan ningche themeji ma hada ke la son pu la bang theta na question do lo non amasi politics me Pathu Edet si mandet lo bangso Zubeen Garg kithi alamben bangke la so pusi Zubeen Garg a family dia punu tumben stame Chuning ripono la politician tumhan same arang li main ben bangke politics Pathu inang ni la bangke non madmat si arang li main ben politics Pathu ima latuma marsi aprang ke Zubeen Garg reng agangko ke Zubeen Garg Aphan an same kelang selet do polo non ke arang li tumar si politics Pathu Edet la soposi bangso politics Pathu I abangke ington nang polo arang li main ben bangke neli bangso a news bang nali tum hanang than pon lake prekjam a news nali tum same thek ponong ji rilo protang tang economic times on same do ho accidental drowning Singapore court on Assamese singer Zubeen Garg's death po Sibnosis Singapore's coroner has confirmed Assamese singer Zubeen Garg's death was accidental drowning aligning with police findings of no foul play like bangle particularly polo evidence indicated alcohol consumption labang pote kalang lo hor bang karang li jun lo and refusal to wear a life vest before entering the water from the yacht alang di methang malsidi ala chingchoi che la life jacket bang ke chingchoi chi pulo la so pusalang li jam chok lo la bang so abirta BBC long stame pipon Indian singer's drowning was accidental Singapore coroner Sialang ni tumpen same paklang pono BBC an news song an same paklang lablo lake Singapore tumpen paklang pono lake accidental drowning langke jang besigi thipono nali tum kopilo ke matha bangso Aphuthak nali tum kosonang matha ne stame nili ke matha bangela son hala Singapore long investigation team atumbang ke alang ni tumang ke ahok pet si claim ji ma puathe alang ni tum ke political alli leke chonji pustame kalilo alang ni tumang ke kupisi ahok ma hala si paklang ponpo Same non ilitum dak Assam long jong silang lo pulutang te ali kichu NG phan same matha det ta haji eli bing 100% matha lu bangle kaning jedam kali same dak atumbang ke politics Pathu Edet aphan same ki matha doji ali kichu NG phan matha det haji same bangang tan dumang ke lage ali ke nang chu enun de lo lage bang tan dum investigation kithi same hadak sigithi Singapore sigithi taben Singapore investigation team dum si lang pamilo ritali pamilo paklang pamilo lage lang ke jang besigithi polo Stame ini to matha memi bangke mate kacheri damnang ji bangke dak to mang isi politics Pathu Edet thaiji labang ke alam ke pat durut stame la CM Himanta Biswa Sharma alang ni jong si ningje je poson de litum ke kroidam ji ke lage langjang frequency ki thilo po stame non ke alang ni ka ningje porsi munitum long Assam munitum long mate India munitum long se misi doubt lo ko ahoga ha komani se alang ni pan ke pathi ma bu slan bang ni chini ne dalo non marki active lang bang so a case ke dak Assam no mangkela si Assam do bang ko pitong mo paklang jini same justice ke non same pitek thelang labang ke si third tan question mangke jong si bang tumle alang li phan ke party kali pulotang de ko son si justice ki pipa putra chetang thuna ka pre video long do me thak me kardo